Oke guys, hari ini kita mau jalan-jalan dulu guys. Wow, puncak Merapinya ganas guys. Agak tertutup, kabut sedikit, tapi kelihatan jelas dari sini. Kita bersama Atta Razik ya guys. Ya guys. Atta di mana sekarang? Terminal? Nah, terminal Kita mana? lagi di Terminal Aur Kuning guys. Pusat konveksi Sumatera Barat. Di sini pusatnya grosir, eceran, pakaian-pakaian Tanah Abangnya Sumatera Barat ini guys. Rencananya sore ini kita mau ke Danau Singkarak guys. Ikutin terus perjalanan kita guys dari Takajatarui. Wow, keren guys. Kita lagi di danau guys. Kita mau keliling guys. Ini guys, kita tarik guys. Singkarak like. Stay tune channel kami guys, Takajatarui guys. Oke guys. Jalan guys. Kali ini kita bersama Mr. Atta. Mantap guys. Angkat guys. Kasih jempolnya. Ya. Biasanya jempol. Iya. Ini ada ibu negara guys. Kami sama istriku tercinta guys. Ini guys. Halo sayang. Halo. Ta. Ngata mandi di danau guys. Kita lagi di danau guys sama ibu negara, istriku tercinta. Halo sayang. Guys ya. Wita, Subscribe me. like, comment, and share. Subscribe me. Like, comment, and share. Takajatarui. Oke guys, ini kita lagi di pinggir danau guys. Danau ini terbesar se Asia Tenggara guys. Singkarak Light, Danau Singkarak guys.